Bismillahirrahmanirrahim. Ja'a fil qawlil badi'i fi salati 'alal habibi syafi'i lis-sakhawi. Disebutkan dalam kitab Al-Qawlil Badi' fi salati 'alal habibi syafi'i yang ditulis oleh Imam As-Sakhawi. Haka Abu Abdullah Al-Qustalani annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam fasyaqa ilaihil faqra. Abu Abdullah Al-Qustalani menceritakan bahwa beliau bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau mengeluh kepada Rasulullah tentang kefakiran yang beliau alami. Faqala lahu qul, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa hab lana Allahumma min rizqikal halalil tayyibil mubarak ma nasunu bihi wujuhana anit ta'arrudi ila ahadim min khalqiq waj'al lana Allahumma ilaihi tariqan sahlan min ghairi ta'abin wala nasabin wala minnatin wala tab'atin wajanibna Allahumma al-harama haitsu kana wa aina kana wa inda man kana wa halla bainana wa baina ahlihi waqbid anna aydiyahum wasrif anna qulubahum hatta la tanqalibu illa fima yardika wa la nasta'inu bi ni'matika illa ala ma tuhibbu ya arhamar rahimin. Inilah sholawat yang berkhasiat untuk menghilangkan kefakiran. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.